থাকবে শোরুম, সকলকে জানাই जनजाति सुरक्षा मान सिरिनाय कायसा बदल जरा टिप्रासा ख्रिस्टान तंगनाय रावनि एसटी बातिल खायनायनि दिनै बर' प्रेस मिट खालायबाय अबनो सानांगौ सुंगौ सिनि आइडेंटिटी का टिप्रासा सिनि आइडेंटिटी रिलीजन बाय आइडेंटिटी खालायजायगिया सिनि एसटी बो जों मानमानि आमाव सिनि टिप्रासा इंडिजिनियस बरक Using ST facilities man. Back identify class ST no. Bini way of living, culture, food kaimani, kanung cumung, bunise juda. Sama Christian rock. Rigane borok kanya. Christian rock giza thangi Christian rock thangi giza Christian rock thangi giza rigane borok kan mulai. Joto rsamung lebang musamung mosok sok mani proti Christian ni pandawono mosok sok mani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kalino musalai bile Christian ro bahike sini culture protect hayaba haini bagi tini ang sakfang officer in charge West Agartala police station thangi complaint lodge Khlaikha जनजाति सुरक्षा मानसनि एगेन्स्ट तामनि बागै गियाबो कायसा ब्रिज ऑफ पीस क्रिस्टियन बाय टिप्रासा क्रिस्टियन जरा ट्राइबल क्रिस्टियंस इंडिजिनस बरक क्रिस्टियन बाय इंडिजिनस हिंदू नि बिसिंगो एडमिटेड टू मानि क्लाय हाइमै कंप्लेंट लॉस खालाय आं बंनि थानि बंनि एगेन्स्ट जों साइमानो 25 तारिख बर रैली खालायनानै हिनिसौ डिलिस्टिंग खालायना बागै ST cancel batil खालायनानै होनिनाय ama belai tung khali tono halok tiparsa bulai renani nai to bani nubjagi to dormano tui nai Bharat kha India ka secular country jekino borok bini personal kaisa nukungo phono bo jekino bini faith bini religion bo follow khaiman kemne odika kri sin constitution mai to haini bagai tini ang complaint lodge Khlaikha janjati suraksa mansroni against je borok je tong kesang hapar no nosto khlainai tong tipra hau au bai complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thani bo chithi yafarka tamni ge aro khorsa borok mujaka Shanti Bikash Chakma ni bongkha kaisa government employee as per the rule sung saimano Tripura civil service conduct ni rule ni mote ke 1988 ya rule ni mote hake public gathering khainai ungolani uchit ya hanbai CU ni thani mo kaisa tini menam ya farka hambai saimano Thanao 19 tariko जनजाति सुरक्षा मान सिरिनाय कायसा बदल जरा टिप्रासा ख्रिस्टान तंगनाय रावनि ST बातिल खायनायनि दिनै बर' प्रेस मिट खालायबाय अबनो सानांगौ सुंगौ
sini identity ka Tripura sasi sini identity religion by identity Khlaikha sini ST bo sing manmani amo sini Tripura sa indigenous borok ngi sing ST facilities man ba identify Khlai ST no bini way of living culture huk khaimani kanung chumung bunise juda sabo sa Christian rock rigene borok kania Christian rock si giza thang Christian no thangi giza Christian no thangi giza rigene borok kan bule joto rsamung lebang musamung mosok sok mani proti Christian ni pandawono mosok sok mani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kalino musalai bile Christian ro bahike sini culture protect hayaba haini bagi tini ang sakfang officer in charge West Agartala police station thangi complaint lodge Khlaikha janjati sorsa mansni against so tamni bagi gyabo kaisa breach of peace Christian by Tripura Christian tribal Christians indigenous borok Christians by indigenous Hindu ni bisingo admitted to maniklayu han may complain lodge Khlaikha ang bong ni thani bong na against so sing saimano 25 तारिख बरो रैली खाइना नि छ डिलिस्टिङ खाइना बागै एसटी कैंसल बाटिल खाइना नि हनि नै अमा बलाइ तुम खारि तनो हालक Tripura sa bulai rana ni नाइ तबनि नुकजागि त दरमनो तै नै भारत खा इंडिया का सेक्युलर कंट्री जेकिनो ब्रक बिन पर्सनल कैसा नुखुंगो फुनो बजेकिनो bini faith bini religion of follow khaiman kemne odika kri sing constitution mai to haini bayan tini ang complaint lodge Khlaikha janjati sorsa man sorni against so je borok je tong kasang hapar no so Khlaikha nai tong Tripura hau au bai complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thari bo chithi yafarka tami ke aro khorsa balar mujaka Shanti Bikash Chakma hni bongkha kaisa government employee as per the rule sung saimano Tripura civil service conduct ni rule ni mote ke 1988 ni rule ni mote hake public gathering khainai ungani uchit ya hanbai siu ni thani mo su kaisa tini menam ya farka ambai janjati suraksa man sirinai kaisa bodol jara Tripura Christian tongai rondi ST batil khaina ni rinai bora press meet khlaimani abono sanamu sungo sini identity ka Tripura sasi sini identity religion by identity Khlaikha sini ST bo sing manmani amo sini Tripura indigenous borok ngi sing ST facilities man ba identify Khlai ST no bini way of living culture huk khaimani kanung chumung bunise juda sabo sa Christian rock rigene borok kania
Christian rok giza thang Christian rok thangi giza Christian rok thangi giza digna borok kan bele joto rsamung lebang musamung mosok sok mani proti Christian ni pandawono mosok sok mani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kalino musalai bele Christian rok bahaya sini culture protect hayaba haini bagi tini ang sakfang officer in charge West Agartala police station thangi complaint lodge Khlaikha janjati sorsa mansni against so tamni bagi gyabo kaisa breach of peace Christian by Tiprasa Christian jara tribal Christians indigenous Borok Christians by indigenous Hindu ni bisingo admitted to maniklayu han mai complaint lodge Khlaikha ang bong ni thani bong na against so sung saimano 25 तारिख बर रैली खाइना हिनि छ डिलिस्टिङ खाइना बागै एसटी कैंसल बाटिल खाइना हिनि नै अमा बलाइ तुम खारि तनो हालक तिप्रसा बुलाइ रनानि नाइ तबनि नुबजागि त दरमन तै नै भारत खा इंडिया का सेक्युलर कंट्री जेकिनो ब्रक बिन पर्सनल कैसे नुखुंगो फुनो बजेकिनो bini faith bini religion of follow khaiman kemne odika kri sing constitution mai to haini bayan tini ang complaint lodge Khlaikha janjati sorsa man sorni against so je borok je tong kasang hapar no so khlaina nai tong tipra hau au bai complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thari bo chithi yafarka tami ke aro khorsa borok mujaka Shanti Bikash Chakma ni bongka kaisa government employee as per the rule sung samano Tripura civil service conduct ni rule ni mote ke 1988 ni rule ni mote hake public gathering khainai ungani uchit ya han bai siu ni thani mo su kaisa tini menam ya farka hambani jotono saimano thanai 19 tariko janjati suraksha man sirinai kaisa bodol jara Tiprasa Christian tongai roni ST batil khainani rinai bora press meet khlaimani abono sanamu sungo sini identity ka Tiprasa sini identity religion by identity khlaijagya sini ST bo sing man amo sini Tiprasa indigenous Borok ngi sing ST facilities man back identify klai ST no bini way of living culture folk khaimani kanung chumung bunise juda sabasa Christian rock rigene Borok kania Christian rok giza thang Christian rok thangi giza Christian rok thangi giza digna borok kan bele joto rsamung lebang musamung mosok sok mani proti Christian ni pandawono mosok sok mani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kalino musalai bele Christian rok bahaya sini culture protect hayaba haini bagi tini ang sakfang officer in charge West Agartala police station thangi complaint lodge Khlaikha janjati sorsa mansni against so tamni bagi gyabo kaisa breach of peace Christian by Tiprasa Christian jara tribal Christians indigenous Borok Christians by indigenous Hindu ni bisingo admitted to maniklayu han mai complaint lodge Khlaikha ang bong ni thani bong na against so
जों साइमानो 25 तारिखआव बर' रेली खालायनानै होनिसौ डिलिस्टिं खालायना बागै एसटी कैंसल बातिल खालायनानै होनिनाय ama belai tung hari tono halok tipersa bulai renani nai to bani nubjagi to dormano tui nai Bharat kha India nga secular country jekino brok bini personal kaisa nukungo phono bojekino bini faith bini religion ba follow khaiman kemne odika kri sing constitution mai to haini bayo tini ang complaint lodge Khlaikha janjati suraksa man sroni against so je brok je tong kasang hapar no so khlaina nai tong Tripura hau out by complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thari bo chithi yafarka tami ge aro khorsa barar mujaka Shanti Bikash Chakma ni bongka kaisa government employee as per the rule sung saimano Tripura Civil Service Conduct ni rule ni mote ke 1988 ni rule ni mote hake public gathering khainai ngolani uchit ya hanbai CU ni thani mo kaisa tini meonam ya farka hambai janjati suraksa man sirinai kaisa bodol jarak tiprasa Christian tongai rondi ST batil khainani rinai bora press meet khlaimani abono sanamu sungo sini identity ka tiprasa sini identity religion by identity khlaijakya sini ST bo sing manmani amo sini tiprasa indigenous borok nungisi sing ST facilities man baik identify klai ST no bini way of living culture folk khaimani kanung chumung bunise juda sabasa Christian rock rigene borok kania Christian rock giza thai Christian obathangi giza Christian obathangi giza rigene borok kan mule joto rsamung lebang musamung mosok sok mani proti Christian ni pandawono mosok sok mani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kalino musalai bile Christian ro bahike sini cultural protect hayaba haini bagi tini ang sakfang officer in charge West Agartala police station thangi complaint lodge Khlaikha janjati sorsa manis ni against so tamni bagi giabo kaisa breach of peace Christian by Tiprasa Christian jara tribal Christians indigenous borok Christians by indigenous Hindu ni bisingo admitted to maniklayu hanbai complaint lodge Khlaikha bong ni thani bong na against so sung saimano 25 तारिखआव बर' रेली खालायनानै होनिसौ डिलिस्टिं खालायना बागै एसटी कैंसल बातिल खालायनानै होनिनाय ama belai tung hari tono halok tipersa bulai renani nai to bani nubjagi to dormano tui nai Bharat kha India nga secular country jekino brok bini personal kaisa nukungo phono bojekino
bini faith bini religion abo follow khaiman kemne odika kri sing constitution mai to haini bai tini ang complaint lodge Khlaikha janjati suraksa man sroni against so je borok je tong kasang hapar no nosto Khlaikha nai tong Tripura hau out by complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thani bo chithi yafarka tamni ke aro khorsa borok mujaka Shanti Bikash Chakma ni bongkha kaisa government employee as per the rule sung samano Tripura civil service conduct ni rule ni mote ke 1988 ni rule ni mote hake public gathering khainai ngolani uchit ya hanbai CU ni thani bo kaisa tini meonam yafarka hambai jotono saimano thanai 19 tariko janjati suraksa man sirinai kaisa bodol jarak Tripura Christian tongai rondi ST batil khainani rinai bora press meet khlaimani abono sanamu sungo sini identity ka Tripura sini identity religion by identity khlaijakya sini ST bo sing manmani amo sini Tripura indigenous borok ngi sing ST facilities man baik identify klai ST no bini way of living culture huk khaimani kanung chumung bunise juda sabasa Christian rock rigene borok kania Christian rock giza thang Christian obo thangi giza Christian obo thangi giza rigene borok kan mule joto rsamung lebang musamung mosok sok mani proti Christian ni pandawono mosok sok mani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kanino musalai bile Christian ro bahike sini culture protect hayaba haini bagi tini ang sakpang officer in charge West Agartala police station thangi complaint lodge Khlaikha janjati sorsa mans ni against so tamni bagi giabo kaisa breach of peace Christian by Tripura Christian tribal Christians indigenous borok Christians by indigenous Hindu ni bisingo admitted to maniklayu hanbai complaint lodge Khlaikha bong ni thani bong against so sung saimano 25 tariko boro rally khlainan hini so delisting khlaina bagi ST cancel batil khlainan hini nai ama belai tung khlari tono halok Tripura bulai ranani nai to bani nubjagi to dormano tui nai Bharat kha India ka secular country jekino borok bin personal kaisa nukungo phono bojekino bini faith bini religion abo follow khaiman kemne odika kri sing constitution mai to haini bai tini ang complaint lodge Khlaikha janjati suraksa man sroni against so je borok je tong kasang hapar no nosto Khlaikha nai tong Tripura hau out by complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thani bo chithi yafarka tamni ke aro khorsa borok mujaka Shanti Bikash Chakma ni bongkha kaisa government employee as per the rule sung samano Tripura civil service conduct ni rule ni mote ke 1988 ni rule ni mote hake public gathering khainai ngolani uchit ya hanbai CU ni thani bo kaisa tini meonam yafarka hambai
जनजाति सुरक्षा मान सिरिनाय kaisa bodol jara tiprasa Christian tongai rondi ST batil khainani rine bora press meet khlaimani abono sanamu sungo sini identity ka tiprasa sini identity religion by identity khlaijagya sini ST bo sing manmani amo sini tiprasa indigenous borok ngi sing ST facilities man back identify klai ST no bini way of living culture huk khaimani kanung chumung bunise juda sabasa Christian rock rigene borok kania Christian rock giza thai Christian obathangi giza Christian obathangi giza rigene borok kan bule joto rsamung lebang samung mosok sokmani proti Christian ni pandawono mosok sokmani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kalino musalai bile Christian ro bahike sungsini culture protect hayaba haini bagi tini ang sakfang officer in charge West Agartala police station thangi complaint lodge Khlaikha janjati sorsa mansni against tamni bagi gyabo kaisa breach of peace Christian by tiprasa Christian jara tribal Christians indigenous borok Christians by indigenous Hindu ni bisingo admitted to maniklayu han mai complaint lodge Khlaikha bong ni thani bong na against sung saimano 25 तारिख बरो रैली खाइनान हिनि छ डिलिस्टिंग खाइना बागै एसटी कैंसल बाटिल खाइनान हनि नाय अमा बलाइ तुम खारि तनो हालक तिप्रसा बुलाइ रनानि नाय तबनि नुबजागि त दरमनो तै नाय भारत खा इंडिया का सेक्युलर कंट्री जेकिनो ब्रक बिन पर्सनल कैसे नुखुंगो फनो बजेकिनो bini faith bini religion of follow khaiman kemne odika kri sing constitution mai to haini bai tini ang complaint lodge Khlaikha janjati suraksa man song against je borok je tong kasang hapar no so khlai nai tong tipra hau au bai complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thari bo chithi yafarka tami ke aro khorsa barom mujaka Shanti Bikash Chakma hni bongka kaisa government employee as per the rule sung samano Tripura civil service conduct ni rule ni mote ke 1988 ni rule ni mote hake public gathering khainai ngolani uchit ya hanbai siu ni thani mo su kaisa tini meonam ya farka hambai jotono saimano thanai 19 tariko janjati suraksa man sirinai kaisa bodol jara tiprasa Christian tongai rondi ST batil khainani rine bora press meet khlaimani abono sanamu sungo sini identity ka tiprasa sini identity religion by identity khlaijagya sini ST bo sing manmani amo sini tiprasa indigenous borok ngi sing ST facilities man back identify klai ST no bini way of living culture huk khaimani kanung chumung bunise juda sabasa Christian rock rigene borok kania Christian rock giza thai Christian obathangi giza Christian obathangi giza rigene borok kan bule
joto rchamung lebang musamung mosok sokmani proti Christian ni pandawono mosok sokmani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kalino musalai bile Christian ro bahike sungsini culture protect hayaba haini bagi tini ang sakpang officer in charge West Agartala police station thangai complaint lodge Khlaikha janjati sorsa mansni against tamni bagi gyabo kaisa breach of peace Christian by Tiprasa Christian tribal Christians indigenous Borok Christians by indigenous Hindu di bisingo admitted to maniklayu han bai complaint lodge Khlaikha ang bongni thani bongni against sung saimano 25 तारिख बर रैली खाइना हिनी छ डिलिस्टिङ खाइना बागै एसटी कैंसल बाटिल खाइना हुने नै अमा बलाइ तुम खारि तनो हालक तिपरसा बुलाइ रनानि नाइ तबनि नुबजागि त दरमनो तै नै भारत खा इंडिया का सेकुलर कंट्री जेकिनो ब्रक बिनि पर्सनल काइसा नुखुंगो फनो बजेकिनो bini faith bini religion abo follow khaiman kemne odika kri sing constitution mai to haini bagi tini ang complaint lodge Khlaikha janjati sorsa mansroni against je borok je tong kasang hapar no nosto khlaina nai tong Tripura hau au bai complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thari bo chithi yafarka tamni ke aro khorsa balar muzaka Shanti Bikash Chakma hni bongka kaisa government employee as per the rule sung saimano Tripura civil service conduct ni rule ni mote ke 1980 ni rule ni mote hake public gathering khainai ungolani uchit ya han bai CU ni thani mo kaisa tini meonam ya farka ambai janjati suraksa man sirinai kaisa bodol jarak Tiprasa Christian tongai rondi ST batil khainani rinai bora press meet khlaimani abono sanamu sungo sini identity ka Tiprasa sini identity religion by identity khlaijakya sini ST bo sing manmani amo sini Tiprasa indigenous Borok sing ST facilities man baik identify klai ST no bini way of living culture huk khaimani kanung chumung bunise juda sabos Christian rock rigene Borok kania Christian rock giza thang Christian obo thangi giza Christian obo thangi giza rigene Borok kan mule joto rchamung lebang musamung mosok sokmani proti Christian ni pandawono mosok sokmani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kalino musalai bile Christian ro bahike sungsini culture protect hayaba haini bagi tini ang sakpang officer in charge West Agartala police station thangai complaint lodge Khlaikha
janjati sorsa mansni against tamni bagin kiabo kaisa bridge of peace Christian by Tiprasa Christian tribal Christians indigenous Borok Christians by indigenous Hindu ni bisingo admitted to maniklayu han may complain notes like ang bong ni thani bong na against sung saimano posis tari ko boro rally klainan hini so delisting klaina bagi ST cancel battle klainan hini nai ama belai tung thari tono halok tiprasa bulai renani nai to bani nubjagi to dorma no tui nai Bharat kha India nga secular country jekino borok bin personal kaisa nukungo phono bojekino bini faith bini religion ba follow khaiman kemne odika kri sin constitution mai to haini bayon tini ang complaint lodge Khlaikha janjati sorsa mansroni against je borok je tong kasang hapar no nosto khlaina nai tong Tripura hau au by complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thani bo chithi yafarka tamni ke aro khorsa bolar mujaka Shanti Bikash Chakma ni bongka kaisa government employee as per the rule sung saimano Tripura civil service conduct ni rule ni mote ke 1988 ni rule ni mote hake public gathering khainai ngolani uchit ya han bai CU ni thani bo kaisa tini meonam yafarka hambai saimano thanai 19 tariko janjati suraksha man sirinai kaisa bodol jara tiprasa Christian tongai rondi ST batil khainani rinai bora press meet khlaimani abono sanamu sungo sini identity ka tiprasa sini identity religion by identity khlaijagya sini ST bo sing manmani amo sini tiprasa indigenous borok ngi sing ST facilities man back identify klai ST no bini way of living culture huk khaimani kanung chumung bunse juda sabasa Christian rock rigene borok kania Christian rock giza thang Christian no thangi giza Christian no thangi giza rigene borok kan mule joto rsamung lebang musamung mosok sok mani proti Christian ni pandawono mosok sok mani lebang musamarok janja traditional musamung traditional dress kalino musalai bile Christian ro bahike sini culture protect hayaba haini bagi tini ang sakpang officer in charge West Agartala police station thangi complaint lodge Khlaikha janjati sorsa mansni against tamni bagin kiabo kaisa bridge of peace Christian by Tiprasa Christian tribal Christians indigenous Borok Christians by indigenous Hindu ni bisingo admitted to maniklayu han may complaint lodge Khlaikha ang bong ni thani bong na against sung saimano posis tari ko boro rally klainan hini so delisting klaina bagi ST cancel battle klainan hini nai ama belai tung thari tono halok tiprasa bulai renani nai to bani nubjagi to dorma no tui nai Bharat kha India nga secular country jekino borok bin personal kaisa nukungo phono bojekino bini faith bini religion ba follow khaiman kemne odika kri
sing constitution mai to hai ni bai tini yang complaint lodge Khlaikha janjati suraksa man srong ni against so je borok je tong kesang hapar no so Khlaikha nai tong Tripura hau au bai complaint lodge Khlaikha taibo sini TTDC ni CU ni thani bo chithi yafarka tami ke aro khorsa borok mujaka Shanti Bikash Chakma ni bongka kaisa government employee as per the rule sung samano Tripura Civil Service Conduct ni rule ni mote ke 1988 ni rule ni mote hake public gathering khainai ungani uchitia hanbai CU ni thani bo kaisa tini menam yafarka